Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Eileen. Manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti konana. Dear Mr. Lonely. Nasingpet ti asawak, agingga nga dasaan aninamnama apasamak, kat day tatiga po ang nagbaliwan ti ugali na. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Eileen. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Tinsaganak abalon mo, Amar. Amangan numalipatan. Jak tumalipatan bakit? Iso nga rod na pinagsardeng kay iti trabahom. Tapno maasikaso na kami iti husto iti anak ta. Ita, lipatakit din tinsagana mabalon ko. Nasaya at tamom dayta. Agpasugnudak, no saan mo akan ng tinsaganak abalon mo? Ay, kayat ko akan ng tinsagana mabalon ko tamasiguradok anadalos ken nasustansya. Nasaya at matamom dayta. Ayan nga roden ti anak ta. Nakasagana ka din. Ang mga numaladawan. Ikuyog ko, tay dagas ko iji pagadalan da. Mabiit lang, tamapan ko kitaan. Anak, nakasukat ka din. Nakaredy ni Papam. Mabit lang, mama. Sumaruno akon. Adain saganak abalon mo, Wen, mama. Inalakon. Addan itibag ko. Alangarod, agawa am ti agunay. Maladaw kan. Mabiitan, mama. Sagay sayak lang tibok ko. Sige nga, Rod. Sumarunukan. Oh, hello, Mar. Apay nakawag ka? Ibagam kay ni Nelly, saan ko amasukon itay di pagadalan da. Nag-overtime kami. Sikala ko man timang kontakin ko Kasta ka di? Sige nga, Rod. Siya akong timangawag kan kwa na. Sige nga rod bakit, kasta pa'y. O sige, katagan-anad ka akanayon, lakay. Bye. Awagak matan ti anak ko. Iti kasta, saan kat nga gurura ije pagadalan. Anyat orasan. Ngam, apay nga awan matlangan na sumangpat ti asawak. No awan pa'y lang aging gay ti madamdama. Awagak ton. Ni, adaw mo awag. Ay, amang ano ti asawa kong dayto eh. Ni, lumirumat. Sungbatak. Hello? Good evening, ma'am. Kaya't ko lang ay pakamo ka na kayo. Nga da dito yung ospital ti asawa yo. Tada nakadinumpar na. Intaray me dito ospital. Anya? Diyos ko! Sige, sir. Umayak dita ospital itamat laang. Okay, ma'am. Kasta pa'y nga rod. Sige, sir. Katagyaman akunay kada kayo. Agyaman ak tanakapuot kamatlaang anmar. Sa dinatayan ko. Ada ka dito'y ospital. Anya tinapasamak. Namangga tilugan mo. Wan. Malakip kon. Anya ti mariknam ita. Agkakapsotak. Nasakitin tero abagik. Kanapay akastoy. Jak may garaw ti may sasakak. Saan mo pa'y lapilitan ti aggaraw, Mar? Apay ajak may garaw ti may sasakak bakit? Ibaga akong tipod no. Naputad ti may sasak. Anya? Apay ngayon palubos maput danda ti sakak, Eileen. Apay. Saan na may salbar? Gaputan na tukol ti tulang ti sakam. Saan? Saan? Apay napasama kanyak ti gastoy. Apay! Kasanwak pa itan. Kasano tayon? Pagkalmaam ko matirik nam lakay. Ada aklaang ditoy. Oray kas tapay tinapasamagan ka. Awan tinagbaliw. Ikarigatan tayo ti bumangon. Kasano ak pa ita makatrabaho. Nawan matanti may sasakak.
Ada akmat nga agtrabaho para kada tayo. Agresign ka ni ti trabaho, Mar. Siya klangan ti agtrabaho. Awanin ti Sir Serbic, Aileen. Saan ko na maramid ti pagrubangak kas padre di pamilya. Saan kumamat aday ta ti panunutam, Mar? Ada akmat nga agtrabaho. Ngamrumbang kumasyak ti mga ramid iti dayta. Anya nga ron ti maaramidam. Kat saan mo matanagayatan day ta napasamakan ka? Jak maawat nga awanin ti may sasaka, Aileen. Jak maawat. Maawatan ka, Mar. Ang awanan maaramidan tayo. No saan nga awatan dagiti pasamak. Aywan gayam. Nakasarita kunti inam. Inayabak pa ilaang dito'y balay. Iti kasta, adakad kaduam, no kasta nga awan kami kanineli dito'y balay. Kumusta ni Mar, balasang ko? Nakaturog pa'y nanang. Urayan tayo lahat na mariing. Ay, kasi mati anak ko. Uray siyak nanang. Maasyanak matkan ko, ana. Ngam awan mat maramidak. Ipakita tayo latan ti panagayat tayo kan kuana. Tapno saan na nga ay ayon ti bagina. Isumat ti aramidak, nanang. Ano sa latan ti anak ko, Aileen? Uray saan nyo nga ibagaday tananang. Kasta talaga ti aramidak. Hello, anak. Ada ka kadipay lang di ta pagadalan? Win, mama. Dagasin na ka di. Umunakan nga agawid, anak. Kasapulak ti ag-overtime. Okay lang, mama. Kabalak mo commute. Ala, ano usam nga rod, anak ko? Win, mama. Saan na kapakadanagan? O sige nga, Rodan. Adupay ti aramidak. Bye. Nasaya at mo tadakan, Aileen. Ni Marnanang, kumusta? Ay na, agpakpakaro itay. Saan mo ka no napagan ano? Ha? Apay mat nanang. Kasano, katururayan na ka. Di na mo, nag-overtime ka. Naibagak mat kanineli nga overtime kami. Wen, nga maapay ka no asaan mo ang maaramid nga awagan. Agong ungat ka di, nanang. Sa bali ti mariknak iti asawam. Anya, nanang. Kasla agat atap. Anya. Gapo siguro iti kasta kasasaad na ah. Alam, bayan nyo, nanang. Kasaritak inton bigat. Ala, maturog kayon kat ni Rabiin. Oray sika, maturog ka matan. Anyat oras asimbangpet kay di Rabi. Alas 11 iti Rabii. Nakaturog kan. Iso asaan kan ariniing. Pudno ka di nag-overtime ka? Wano at damaten sa bali apang isuksukat ang kanyak. Anya ka din tayo sasawa, Mar. Amok nga wanin Sir Serbic. Gaputawanin trabaho. Iso akabalan nak nga isukat. Anyaman nga oras akayat mo. Awan amok iti bagbagam, Mar. Napudno akan ka. Kadyak to agaramid iti banag apakadadaelan ti relasyon ta. Diyak amukan ka, Aileen. Amok akabalan nak nga isukat. Agtalag ka kumamat kanyak, Mar. Pangaasim. Ay, ungaya, Maylin. Adda pa panak inton madamdama. Lumabasak matlangan di balayo. Kaya't no kayat mo, makilugan kan kanyak. Sige man nga rod, Luis. Iso pa dya pagtaksik. Katun ah. Ay, kumusta mat gaya man ti asawam? Kaasi ni Apo. Nasaya at latamat. Himbag no saan ama ikawa dayjay nga dalatan ni balayo. Amo ka maburboring matlaang dayjay. Kaya't ko kumamat nga ipasya. Intunton no makalungaw kami. Adumat nga minti paggastusan arumbang nga iso ti ununaan. Ala, agan anos kalatan. Patsik ang makalungaw kayon tumatlaang. Agyaman nakiti pa nang itulod mo kanyak, Luis. Awanan yaman na, Aileen. Ay, amang ano kayat mo pa iti dumagas nga kape? Saanan, inton maminsan ton. O sige nga, Rod. Agan-anad ka iti panagmanehom. Okay, sige, mapano kon.
Oh, Mar, anyat orasan. Apay asiririing ka pailaang. Nakigtod ka? Gapot kakuyog mo ti lalakim. Kat intulod na kapay. Anya lalaki asasawam. Amok! Lalakim tinang itulod ka. Tikunam, saan kayo nakita? Saan ko alalaki ni Luis? Katrabahuak. Nagpresenta ng itulod kanyak. Gaputa lumabas matlaang dito'y balay. Ulbod! Apay, gapo ka di takastoy kon. Kat isukat na kon. Jak to aramidan kan kaday Tamar. Agtalag ka kumamat kanyak. Manipod ita. Saan kan nga ag-overtime iti trabahom? Ang, Mar, sayang mat. Amo mat adakkel ti mabaybayadan iti tuition fee ni Nelly. No kung nakasan kan nga ag-overtime. Saan kan nga ag-overtime? Itaman pa'y asaan ka nga ag-overtime? Saan ka amasayangan? Masayang anak. Ngam, amangan no agungat man ti asawak no ag-overtime hak. Kasta ka di. O sige, syaklat na nga rudan ti ag-overtime. Ay, sayang mat. Dakkel ti bayad. Imbagkan ka tasaan nga agungat ti asawam no marabyan ka. Man nakaawat ti asawak, Eileen. Man nakaawat mat idi ni Mar. Ngam, manipod na baldado. Nagbaliwan ti ugali na. Epekto siguro ti pan nakabaldado na. Isungarod nga awataklat ti asawak. Kan, jak kayat ti agaramid iti pagsakitan tinakam na. Mama, ada ka sa pulan abayada kiti pagadalan mi. Ano ka diti bayadam, anak? 500 pesos, mama. Eta ka din na bayadam? When, mama? Sige nga rad. Mabit lang. Kan, masapol nga agpabaruak iti uniform, mama. Nailat nga minan ti may sa uniform ko. Kasta ka di. Sige. Saan ka madanagan? Agremedyo ak iti kwarta, anak ko. Amangan no, da extra kwartam di tadalya. Kasapulan nga min ti anak ko ti baro a uniform. Kat adayo pa'y matisweldo. Mano ka di ti kasapulam? Uray, 2,000 kumaa. O sige, awan problema. Ay, talaga amarigatan ka, tas ikamot laang ti agtrab-trabaho. Wen nga rod. Sakit, saan akayat ni Mar nga overtime hak? No, apay matakas jay tinapasamak kan ko na. Amok mat ano mabalin, kaya't nakatulungan ti asawak. Ay, wen gayam. Nakaturpos mat ti asawam, saan ka di? Ado, ti mabalin ng applyan a work from home. Ha? Wen, Eileen. Ado itan ti mabalin a maserkan a trabaho. Nga oray adda ka laang iti uneg ti balay. Basta dalakit di gadget nga usaram. O anya, Mar, kayat mo ka di apadasan ti ibagbagak? Saan ka matkit di apilitan nga agtrabaho? Tapno sumardeng ka na iti kanayon mo nga ibagbagang awan sir-sirbim. Kantap no matulungan nak. Amo mat, saan unay adakil ti sweldok? Saan akaskan ka idi? Apay kit dinasan. Kayat ko apadasan data work from home nga ibagbagam. Nasayat mat nga rod no kasta. Amok aka ba Mar? Kumusta ni Mar, nanang? Manipod ng rugi iti trabaho na. Madlaw ko adakkelan tinagbaliwan na. Madlaw anaragsak ti rupa na. Nasayat mat nga rod no kasta, nanang. Makatulong pa'y kanyak. Gaputa talaga marigatan akon. Kat nangan ka ka din. Saan pa'y nga rod, nanang? Kaya't mo ta idasaran kan. Pasensyakan tanangan kami itayan. Mangrugi nga minan iti trabaho ni Mara. Iso nga imo na kamen. Okay lang, nanang. Siyak tulatan ti makaam mo. Mapan kayo kit di maturugan.
Sige nga Rod Aileen, panawan ka. Bayada kung ti utang ko Dalia. Katagyaman ako unay ha. Awan anyaman na, Aileen. Kat, kumusta nila kay mo? Naawat ka di lang, iti inaplayan na? Wan Dalia. Kinapudno na. Nang rugi pa yun ah. Ay, nasayat mat. Iti kasta, saan kan amarigatan? Wan nga Rod ah. Kan kang ronaan ti amin. Amo na itan nga da serbina. Kanayon na ngamin nga ibagang awan serbina. Kasta talaga, dagiti adda pakapilawan na, gayam. Sensitive da. Iso akasapulan talaga, tipan nakaawat tayo. Oh, kumustan ti asawak? Saan ka kadi amarigatan iti trabahom? Kinapudno na. Agin enjoyak iti trabahok bakit? Sana ko na maborboring. Nasaya at mat nga Rod no kasta. Maragsakan nakparakan ka. Bakit? Pakawanan na ko no pinagatapan ka, idi ka labas. Amok kami na marigrigatan kan. Kat atapak, agsapol ka iti makatulong kan ka. Jak tupulos aramiden ti kastamar. Gaputa nagsapataak iti sangwanan ti altar. Sorry, Aileen, bakit? Awan anyaman na. Basta agtalag kalaang kanya. Ita, sa anak unay na marigatan, gaputa matultulungan na kunti asawak, Mr. Lonely. Ket napukaw meten ti kanayon apa nagsuspitsa na kanyak. Tuy pagayam mo, Aileen. Agyaman nakpagayam Aileen, iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, sapay la kumatag tultuloyen, amapukaw ti panagsuspitsa ken kati asawam. Ken ipaayan nakakuma, ti apo, iti ad-adu pa'y apan nakaawat, ken pigsa, para iti pamilyam. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan, ti pan nakaidrama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged, itinagan nga Aileen, manipod probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician ken musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo di MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.